Inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yateranye kuri uyu wa gatanu, yasabye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gucyura impunzi zayo ziri mu Rwanda na Uganda. Iyi nama yabereye Addis Abeba muri Ethiopia, yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye by'akarere barimo João Lourenço wa Angola, Felix Antoine Tshisekedi wa DRC, Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya na Samia Suluhu wa Tanzania. Mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama yigaga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, harimo gusaba imitwe yose yitwaje intwaro guhagarika imirwano bitarenze tariki ya 30 Werurwe 2023 no kuva mu duce twose uyu mutwe wamaze kwigarurira. Impande zihanganye kandi muri DRC zasabwe kurambika intwaro hasi, guhagarika imirwano mu maguru mashya no gusubiza mu byaba bahunze kubera imirwano imaze iminsi. Guverinoma ya DRC nanone yasabwe gucyura impunzi zayo zose ziri muri Uganda n'u Rwanda, zirimo n'iziyamaze imyaka isaga 26 zahunze ubugizi bwa nabi bumaze igihe muri icyo gihugu kubera imitwe yitwaje intwaro. DRC ibarizwamo imitwe yitwaje intwaro isaga 130 irimo uwa FDLR washinzwe n'abasize bakoze cyangwa se bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kugeza ubu u Rwanda rucumbikiye impunzi zisaga 80,000 zikomoka muri Kongo, by'umwihariko mu duce dutuyemo n'abavugaga Ikinyarwanda bamaze igihe bibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abaturage bagenzi babo. Iyi ni Bwakeye TV News. Gushima namaze gukora subscribe kuri channel yacu, ariko ngira ni nawe nyamuneka nawe utarayikora uyikore ndetse ukandi like, share ndetse na comment.